1, 2, 3. Tule živo ugotavljamo, da trije še nimajo imena. Se pravi skupina G, J pa B. Dajte si nekaj izmisliti, no. Bodite kreativni. A vi ste B? Borci ste vi, to vidiš. Borci. Kaj to lahko tudi nadaljuje? Partizanski borci. Ok. Evo, skupina G še, na G. Če imate, če ne bomo vi mogli dati, ne? Mi bomo provocirati. Kaj bote? Grozni, evo. Grozni, evo. Muzika je ugasnila. Kje je DJ? Ni ga, ne?